kublaya pi warok ki pralok ki wasnyau sub o pai ki video how new channel hakani ke video kwa open snyau chapi wa mpu usange ke Israel wa ke Iran ya kathma hadu ne kasngile we nang jo cho pathan kathma pardi yongki te chwa wos dangi hamdam u subscribe your new channel we knyan how to bell wa mai tu khnang wa yo pten cho phi yo ki video wa thame we le uman phi ki wa nang kong u yo ki video wa thame te tons dangi u Prime Minister ke Israel de pentip u wala nyau phau percent haro wada dep ke Israel wo tempra ya ke steel production ke Iran we ne liang ke Iran won nin kasngi the siat ko chibon tali ki ballistic missile ha central Israel we ne kasngi ki chipai ke Israel de tempedung ki ya ki wabon ki chnong wa ha southern Lebanon de wa bo bom ha yung wasa ki bro kani korkom tempedung bom kamni khut ki ka domo site iwa yasrem wa iwa da chia ha Gaza ha ki por wa da det kadomo site to korkom tempedung bom ha yung wasa ki bro hado wam hoi de usa ki yaki iwa da penbor yaki wo yut na no yaki te ki yung de telaya sa wan chakiwi won ki thau we kam waman kate kathma ha perdi ka Israel wa ka Iran da sawa ko chado chatarki we ne kasngi u president ka Turkey da maham hiar thma u ya ka Israel dei wa khut le ya prime minister ka Israel u Hitler wa ka ni dei wa maham cho le wa kam wa le ha ka Barak wa Libya u le ki ya ka Israel le we wo ye wo khang ya ki we ini woro da maham u hadin wa penbat u prime minister ka Israel wa u president ka Turkey da yarab u ya ki Hezbollah we da penyap wan u ya ki Kurdish citizen yong u te lakat chwa pai le sadu kathmahi ka US ka Iran le kathma ka Israel ka Iran le kathma ta tip ka mon deu chia ka tu ta du kini don hi ki wa kwa open snyao chapi ye subscribe we like ki video khub lai chibon